Ok, njima je zapravo preostalo samo u tim okolnostima kad se osipaju koncentrirati snage na jednu točku. Pomno odabrati tu točku i ići na all in. Je. To su i napravili. I to je bilo, ja sam ih cijelo vrijeme navodio da mi tu dođu. A koja je to točka samo da... To je znači od Paljuva ovdje prema platovu. Ali odmah uz Paljuv, znači ispred Pedića ovih, tamo gdje su oni bili i gdje im je bila, kako bi rekao, jača baza. I tu je oni poljski putevi su, tank je mogao proći. Tenkoprohodni pravac. Da. I ja sam, znači tu sam kanalizirao djelovanje i kad su oni zagrizli tu, ja nisam na početku mogao vjerovati. I još sam ih htio zatvoriti, da ne mogu da im uzmem i tenkove i sve, ali bi izgubio bar jedan tank ili možda i dva, mi bi ostvarili cilj, ali znači ekipa je bila takva, imali su protivoklop, imali su sve, da je vrlo velika vjerojatnost da bi mi bar jedan tank otišao, to je 5 ljudi. Ja to nisam htio žrtvovati zbog ovog cilja. Mada, oni, znači kad smo ih pokrili tu, topništvom ovim minobacačima, to je ne znam koliko mina ispucano, ali da ne velim da su rafalno pucali minobacači 2 baterije, odnosno bitnice. I tad kad su se oni, znači čak su im 2 tenka bila oštećena od mina, direktni pogoci i ovo koje su morali šlepat van natrag. I onda kad su se oni počeli izvlačiti, a pješaštvo isto sa njima, i onda kad su došli do jedne točke, ja sam imao par izvidnika iza njihovih leđa, koji su mi točno dali koordinatu gdje je, onda sam ih još pokrio sa VBR-om. Ali 40 cijevi, pitam prva, bili ma točno među njih. I onda samo nastavim istim tempom. I to je bio, znači, kraj priče. To su bili Arkanovci, kasnije se pokazalo. Arkanovci, da. Sa ne znam ko su im tenkisti bili, tenkisti nisu bili njihovi, ja mislim njihovi od Arkana, da. Ali da, poprašili ste ih. To je bio kraj priče, poslije toga je bilo da, i tu sam još odozdo sam poslao Hrgu sa interventnim vodom, međutim, Ivu? Ne, Kažu. Kazimira. I stvar je još mu ja velim preko veze da kad su došli tamo na poziciju da ide u iglu, znači u iglu jedan čovjek ispred pa i sad on pita zašto iglu, logičnije da se pokrije. Ja velim, shvatit ćeš kasnije. Da šta je, bila je 3 reda, smo tu zaprečili ovi odskočnih mina, znači sa špagom. I rekao sam mu još da bude pažljiv, jako pažljiv kad ide, i shvatio je da je tu nešto i prošli su znači 3 mine su deaktivirali da mogu proći, ali su izgubili dosta vremena, tako da su ovi već krenuli natrag u izvlačenje. Kužim. Tako da, Mogli ste odahnuti? Je. Tad, poslije toga sam znao da je, da je gotova priča. Ajde sad, i to je i mene zanimalo, pa sam te pitao prije snimanja. Novigrad, iako nije direktno na toj komunikaciji sjever-jug, i nije Novsko Ždrilo koji je bilo u fokusu operacije. Zapravo on pokriva Novsko Ždrilo, jer da su oni držali Novigrad sa kule, gađaju na mostu, to znači prosto ne može se most napraviti jer ga miniraju, a imaju ovako praktički na puškomet, tamo da su stavili ove tenkove stotke, samo pale i gotovo. Ko snajper.
Znači, strateška važnost Novigrada je bila ključna da se povežu sjever i jug Hrvatske. Je. Ok, to je isto bitno sad je, definitivno. naglasiti.